Manipur ngasi numit yung bamatong pung amaga minifum mga rom chat pamatamda lianyaw na akan manonglei nungsit kalonya na nong heidarakhre ngasi akan manonglei nungsit aduna mapham kayada amang thokhre hade chap chawa paw phangdrabasu yum kaya humdokhiba kalonya na mahay marong kayasu amang thokhre hade Hojing in pagi mapham kayada si nong kana suba madin len yaw na so kana mara mo ko si akan mamong da len kana tawi ki madre isai ki tungdo iba si hojing len na sa ki mati yam na saw na tari ang suba amarom da na si siya ko ki disaster management ni makita ki su awa mo po nam singda Manipur yaw na akan manong sa ko kani hay bagi prediction peak ni bala yo po makata para po na kasi si hojing pong amaga minute ni pum nga sa cross line ki haw na nong si kana tawa mati nong daw na len na si atuki mati len aso so ba yaw na manong ko na hojing lambi da sakpa biyoy si len sina targa so nga hay ni private lane ya to amarom da quick impact so na si po mang ko na hojing si impact ki no me naman ko pedro si tuwang mamagi hiyo madali uri sa to len na si yakana tagi ko nambi so kamiyoy sin sakpang na daw ni pino at so uri ado len na si kaya mo yam na kana tayo mati hawk ki badam minute kaya mamang daw si presa taki ba sila presa taki ba sila bis don kadra mati kay akata ko na hay ki pau des babala ide to len na sina ko si ni so biya to makata na len na mati ako ki na sige nonglei no si harta ria sina miyoy singat sila kaya mo yam na kudong sa do kay nari mati masigit diba masila yung kaya amati hojing kudong sa do si kaya mo yam na ko aso pan na lang kaya hargi pau ni do makata ba ko diba masina tawag ba len na sina tawag ba si kus asok apan gi pau dismo na makinay ka daw malikay na hamat da ko si len jang kudong ta na minute yang atuma matamdan len si atuki matik saw na tarapan na maro mo dra ko nambi sa pan miyoy sin kudong sa do amati len sing dina so nga hayo gi mi pau dele dia do makata na nong amati len si kaya kana taraw na ba ka mga bihira masig matang da video journalist Christian no white color na pau dele skills na rin elite news in